Ne, apa yang ay? Ayan na ngay, je, kwartak dito ay. Ay, mo, di dito yung arami din dia. Apa yang ngay awan mo tunin? Tinakaw dan sakit di ay, madida ito yan. Ay, Inga. Apa yan, nanang? Ayan na, je, yung kwartak dito ay. Apa yang ngay awan mo tunin? Nangay-ipanan nyo. Jak amo ananang. Imposible mo't adiyo amo kat kabwalay ka. Kabalay nakangam jak mo't amo nga dagayang ti iduldulin nyo akwarta, nanang. Ay, sos, nagalas mo ti aramidyo. Ay, nagadudita abwabak nang. Ngam apay ngay asyak mo ti taktakawan yo. Ay, wadi ti aramidyo. Ay, jak amo ti bagbagayo, nanang. Awan ti tinaktakaw mi akwartayo. Ay, irwar yu dyan kwartak. Tinakaw yu dyan kwartak. Ay, madya talaga ti aramidyo. Saan kayo apinadakol nga agbalin nga agtatakaw? Jak amo ti bagbagayo, nanang. Uray-buray rayan dak, awan ti makita yu akwarta kanyak. Ay, aniya kayo matilan. Ay, kakaiso ng idol-diolin ko akwartak. Ngam nawan kit diyan. Imposible mo't ama po ka, nawan matinang ala. Aguray kayo man. Mano ay ti mapugpukaw akwartayo, nanang. Buwainti siyang ko sintimos. In short, bienteng. Ngay. Ay, Inga, ikanak man iti kwartak. Talaga adyak na sera ka nun dyan, bienteng ko. Anaan mo nyo nga iti kwarta, nanang. Ay, kat gastusik alangan mo't nga alimunak, kan lamutak. Ha? Big brains, Inga. Big brains. Dakal nga utak. Kastati kayat naasawan. Big brains. Mala. Ikan na kon iti kwartak. Tanay, awanan ti kwartak. Butawan dati bulsa. Ura iwagwag ko pa dati jacket ko. Tapno mamati ka. Nanang, binting mo tinatinag manipod iti inwagwag yu a jacket yaw. Ay, insublir siguro iti bulsa. Diin na lang abiyenteng ko. Anya? Hey, awan tinalak, nanang. Siyempre, kay agul ulbawd saan nga agsasao iti puwad now. Sige. Yakan ako iti kwartak, ta mapanak man ijay KM15. Buwain ti nga minti pliti amapan ijay, no, senyor. Awan mo tiba intik, nanang. 19 pesos lang iti kwartak. Nagimot ka mo tinan. Para buwayan tila, dinakpay mayakan mo. Ay, imot ka mo't nga anak nga. Maditikas na nga aramid mo. Awan ka talaga ti kwartak. 19 pesos laeng, nanang. Kanadamot gayam ti kwartam. Kunam nga awan. Adda ti 19 pesos mo. Wala nga ro din. Yag mo dyan isang apulo kat siyam a pesos. Nayunak to iti biyenteng. Aglugan akla ang iti jeep nga. Aging ga ijay KM14 and 3-4. Tapno umranay ti plite. Iyay! Ay sos. Nay. Ay, naitiurog ka mo't gaya man dito jeep. Ay, asidugak mo iti papanak. Ay, bolong. Isardong mo dita batog ti waiting shed. Jeep na ito yung parin, nanang. Di yung pahintay. Kat abuak sanak mo't nga kabaw. Ato ti plitek. 19 pesos kan binting data. Neng, kurang tintod yung pamasahe yaw, nanang. 20 pesos ti pamasahe ti senyor, naging ganito yung KM15. Ay, kat abuak imbagak aya ahos to data. Ha? Kasanuay nga rin, nanang, kat kurang mo tintod yung apleto yaw. Dum sa agak kumaijay KM14 and 3-4. Tapno umus to data aplitek. Nakaturo gak buat.
Saan arasunday ta, nana? Basta kurang tiplete yaw. Ay kat, isanod mo da ito jeep mo nga aging gaiti pa kaanayan tipletek. Tay jayang adumsag. Anya! It's joke time!